Genocidna politika koja je došla do svog punog izražaja u vreme rata 1941. 1945. nastala je mnogo ranije nego u tom trenutku. Ima pokušaj u historiografiji da se kaže da je do genocida došlo zbog velikosrpske politike, zbog politike Karađorđevića, zbog toga što Hrvatima nisu data prava u vreme Kraljevine Jugoslavije, da su Srbi tu nametnuli svoju veliku srpsku politiku. Međutim, to su sve neistine, to su sve podmetanja, to su sve domišljanja. Koreni genocida su mnogo dublji. Jedno vrijeme u prethodnim periodima u feudalizmu sukob između srpskog, takozvanog vlaškog srpskog stanovništva i srpskog stanovništva koje posle proterivanja od strane Turaka iz Bosne i Hercegovine pa se naseljavala na predele Slavonije, Like, Banije i Korduna, zauzimala područja koje su nekada pripadale hrvatskim velikašima, došla je u sukob sa hrvatskim gornjim slojem, sa plemstvom i sa sveštenstvom. Zbog toga što su oni želeli da im nametnu jednu obavezu da postanu kmetovi. Srbi ni u kom slučaju nisu htjeli da prihvate feudalne obaveze, da plaćaju desetak bilo crkvi, bilo feudalcima. To je društveni sukob, ali taj društveni sukob je vremenom prerastao i u politički sukob između dva naroda, između pravoslavnih i rimokatolika. To se događa u onom trenutku kada je došlo do sloma feudalizma u vreme revolucije 1948-1949. U ovo vreme kada je bilo feudalizma, vladalo je pravilo cuius regio ilius religio, čija zemlja onoga teritorija. Prema tome, ako je zemlja pripadala nekom feudalcu koji je bio rimokatolik i njegovi podložnici morali su da ispovedaju tu vjeru koju je ispovedao njihov gospodar. Ta definicija se u kapitalističkom vremenu posle revolucije 1948. preobličava, pa se može reći da je ona glasila cuius regio ilius natio, čija zemlja onoga i nacija. Dakle, ako je zemlja Hrvatska, nacija mora biti Hrvatska. Zbog toga su svi Srbi u Hrvatskoj pravoslavne vere po toj definiciji morali da postanu Hrvati i to da budu pravoslavni Hrvati. Iz tih razloga dolazio je do žestokog sukoba s jedne i s druge strane. Srbi su se opirali toj i takvoj politici koja im je brutalno nametana čitavom drugom polovinom 19. veka sve do 1914. pa i do 1918. godine. I zbog toga što su Srbi pokazivali veliki i uspešan otpor, što su branili svoje ćirilsko pismo, što su branili svoju grb, svoju zastavu, što su bili nacionalno svesni i definisano opredeljeni za svoje srpstvo, nisu dozvolili da podlegnu toj i takvoj represiji kako ih je pritiskalo hrvatsko društvo. Hrvati su tu i takvu politiku preuzeli od Mađara. Oni su bukvalno kopirali Mađare. Međutim, to je upravo dovelo do stvaranja genocidne politike. I genocidna ideologija i politika zbog takvog sukoba dveju strana oformljena je u okvirima Austro-Ugarske, u okvirima društva u kojem su oni živjeli do 1914. godine. Nije im bilo potrebno da se stvori Kraljevina Jugoslavija, da se dovedu na presto Karađorđevići, da oni upravljaju zemljom i da se stvara takozvana velikosrpska politika. Naprotiv, velikohrvatska politika je ta koja je dovela do genocida i do strašnog zločina 1941. 1945. godine.